Kama kawaida watazamaji, ni kuambia tu wasanii ni wengi ambao walifika hapa, na mbele yangu hapa kuna dada mwingine ambaye pia atajitambulisha. Huenda labda unamfahamu kwa njia nyingine, lakini pia atakwenda kujitambulisha. Dada, jambo. Jambo. Habari yako? Salama. Huzuni sana na pole sana. Nimeshapoa. Unaitwa nani na watu wakufahamu? Naitwa Adija Queen. Hakuna jina lingine ambalo unatambulika zaidi sana tofauti na Adija Queen? Ile tu watu wananifahamu kupitia hiyo jina Adija Queen. Msiba wa Queen Solange ulikukuta uko wapi? Ulinikuta niko hapa Bujumbura. Nilipata habari nikasikia, yani nasikitika sana kupoteza ndugu yangu, tena msanii mwenzangu. Tena ukiangalia tuko na nyimbo, yani nisikia vitu yani vinanihuzunisha sana tena sana. Yeah. Na kuhusu jambo hilo, uliupokeaje kwanza msiba huo kwa upande wako? Nilistuka sana. Na hata mpaka sasa yani nasikia yani naishiwa pause. Nguvu sina. Nasikia vibaya sana. Ulimfahamu vipi Queen Solange? Ule ni rafiki yangu sana. Alikuwa rafiki yangu sana, japokuwa magomvi tunagombana tunapatana, lakini alikuwa rafiki yangu sana. Juu kwa watu biko wakosea ugomvi, alikuwa na mke tuko basani, lakini nasikia nahuzunika sana. Siko bien. Pole sana kwanza. Shapo. Na kuhusu ujumbe kwa familia, kwa sababu labda tusichukue muda mwingi kwa sababu una mambo mengi sana na mambo ya kufikiria na huzuni, unaweza kusema nini? Kwanza pole kwa familia na pole kwa wasanii wote. Pole kwetu sote. Bana, msiba ni wetu sote. Yeah, tunahuzunika sana kumpoteza Solange. Hivyo. Ni ngoma gani ambayo ulienda kuitambua zaidi tofauti na ile mlienda kufanya collab naye? Ni ngoma gani nyingine ambayo unaitambua zaidi? Ya Queen Solange. Ule alikuwa mtu wangu karibu, nyimbo zake za mingi. Yeah, nilikuwa nazisikia. Haya, tunasema pole tena kwako, lakini pia inaonekana kama una huzuni mwingi sana. Lakini pia jambo hilo ni kitu gani ambacho unaweza kukikumbuka sana kwa Queen Solange? Kwa Queen Solange nakumbuka mambo mengi tu sana. Mambo mengi, maana alikuwa mtu wangu wa karibu. Yeah, nakumbuka mambo mengi tu. Yaani nakumbuka, yaani nahuzunika sana kifupi. Mara ya mwisho kukutana na Queen Solange kama vile msanii mwenzako ilikuwa ni wakati gani? Nakumbuka wakati nilikuwa na 20, tunafika Misisi. Kwenda faa concert pale, ndio nikutana na Solange, akiwa tuangalia. Hivyo ndio ilikuwa ya mwisho, karibuni mwaka. Yeah. Ujumbe wa mwisho kwa Queen Solange ambaye sasa hivi ni marehemu. Ujumbe wa mwisho tuliongea naye, ananiambia namba zilikuwa tumikisha hivyo, nikamtumia za kwangu na akanitumia za kwake. Hivyo tu ndio ilikuwa ya mwisho kuongea mimi naye. Haya, unaweza kuwa na neno gani la mwisho ambao unaweza kuongea zaidi? Yaani hapa hivi sijui naweza nikaongea nini, maana yaani sina cha kuongea, naishiwa tu sana. Kweli, sana napatia watu wote pole, familia yote pole. Hivyo tu. Tunakushukuru kwa muda wako na pole sana. Asante.